ne disankalelu bakubetana kabidi matuku amonde mwanda mukulu matuku asambombo watu kutendela nzambi bomwakadi mudi chilele chetu tudifilani miso kwenye mioyo yetu kudi nzambi Bumutu akamana kufunga Bwa nyuma wetu atulombo le nyuma wanzambi atulombo le miyabi ansu tutikalana Eyo bana banzambi ngase nditalale bya kuditatu nzambi bikala neno myabyanso neno kalana mudine ja Kristo Yesu mukalenga wetu amen. Diani ndi mwambi kapumbu mtamba mwambi wa mission ya kadiba bikila peseme kale American Presbyterian Congo Mission. Chiba bikila Eglise Presbyterienne au Congo au Canada. Mutu kalana bubambi wa kuamba lumulwimpe lwa Kristo mukalenga wetu. Nungo bana banzambi tuji tu sakadira mena kulu balu ba kutujula lelo batweto kwambadi balu ba bingbu ibidi satu to akadi beteke shibwe mu malalo ampitadi kadi nzambu etu okutonda nunko netulombele ba kajba mulu file bana banshini bantu banunu akumba nchikondo ni masala yetu adi kwese ta jalwangana bajitu njetu dikala ne ditalala nentambu kusengelela kabidi mkalengwa jitu nga Felix Antoine Tshisekedi ne munyampala udutangla malu amunda mwa jitu ngodi babigla ne ministre des affaires intérieures bantu badi mokufikisha mena nani Peter Kazadi bwase batambu kumanyisha mkalenge anyi bafikisha lomwelu bwa bana betu badi bikala lusegalo amweka bako bukabene mujitala lubwalbwa bimwena gabwane kudi bantu badi benza mudi mubwane bichikale to boy mukalenga nyanji nkumanyisha ba utamba kutala bwalobu ne Jesu dikole bwalbwa bimwena kudi bantu bako badika bayibaswa bwa bantu batontolo le famuno bwalo kabwene bwimpe to kumva nanku bwane bagushipaka bdi insonga almamuko abu bwalu wakadi ko ngapa malu adi atangila malu okulongolo na territoire wa 145 territoire projet wa mkalenga Felix nonka to na bajaji kamene meneto kadi tutamba bwane mwene bwe bwa bwa bikole nonko mkalenga tangala kabili kuikala bubya kumaluku mushindu vubantu baluku bakaba shipangana pamuno boko abune katon mo kusomba talala nonko dingel bilel mudine ja ban ba ben mweka ba mkalenga wadi tonga Felix dingu sengelela mkalenga wetu ba utana bolobu ndisu dikole ne munyampala udutangala bolobu Peter Kazadi tangala bol boku mweka bol boku di bantu badi bikala basokoma bindilan bwana bichikele to boy kadi tudu basu bwa ditala dikala mi abiyons nungu te toko kula mudine ja bantu badi kabe mo kokula pato konvo ngumwe bwana tunumanyisha bonso bwana tutunel task dilu ba kutangala ko ko bolobu ne ba kumanyine mbangani badi mwenshi bakabana bwana bichikele to boy ne to sengelela kabidi basungu jibo bwetu ba mumweka batutu bigilan ba depute no tangala bolobu ne muchima walusina wadinanga bwachini malu bunu kwa dienzeka nene batangala ne meso balu bwaki mudimu weno ko kwila bantu balbino ashala bapuwa apo bidibu mwene kabune
do tatun tamba kabdi kutungunuka ame yeto akadina boko manyishe bwa bantu bonso bamanye bambe bwane mwene bwe bwa ambe bikole baba de panshi bakwambi shebu chilejelo nchamukele ngwetu ajitunga pa kula bene mutumba bakwa batuluisha kwa akaji muntu akadi ndike majja kuimana kwamba ne batuluisha bene mutumba bumudi mukalenge wajitunga kampanda ja Rwanda ni bumudi Kagame bantu bonso bakadi bikala bachina kadi mwana wantambo kujuko kwambu wambile bulobo bonso bujimu bwane vite tujinayi idifu makukwabo mwabu kampanda muntu kansan kumutele ndina nunkulelu badipanshi bakadi babokula wa tutamba kapidina mukalenga wajitunga tutukusengele utangala bwalo bwa bene mweka bamana kwamba nunkunzambu wetu netu lombe nzambi kumpala kwa kubale didi ya nzambi tatu nzambi mukalenga wetu tutukusakidile bwalo bwa nzambi mwimpa echinchi kondo chwa kulongololo bwa twetu tumvudidi ya mumkando webe bwa malu mimpe adu wenzel banu bebe okutupa moyo obulo bebu nashibikala bako abo bagupinga jimisuka nimyo yabu kudi nku tutubashika bumundo mwachanza chebo mundi mwana etu ilunga wapasale ntambwe wakashiyane netu nungu yokwikisha mwabudi bapa bulo bonso bai nku tatu wetu tutukusengelela mbo witabuju mchikondo echi nyuma webatu lombole wakumvudidi ebe anyi mukumvu kwa misambo nungu kangole michima ya bantu bebe bwa tumvudidi ebe taskili tatu tutukulombu nungu mudindi akilisu mkalengo wetu amen nungu bana banzambi netu bale mikanda edi pepi buisatu netu bale mu Genèse mukanda wa Genèse tubale mukanda wa Genèse chapter 5 verse mwanda mukulu netu yukudi verse yabu ngitu abala Genèse verse chapter 5 verse 5 matukonso Adama akadi nkama chitema ne makumi asatu yeye wakafa byandi nungutu ya mu verse mwanda mukulu matukonso Sheta akadi bidimu nkama chitema ne dikumi ne bibidi yeye wakafa byandi nungutu ya kabidi mu verse wadi kumine umwe matukonso Enoka akadi bidimu nkama chitema ne bitanu yeye wakafa byandi nungu netuye mu verse wadi kumine minayi matukonso Kenan akadi bidimu nkama chitema ne dikumi yeye wakafa byandi nungu tuya mu verse makumi abidi anu wa mukando wa Genèse verse makumi abidi udiwambane matukonso Yeled akadi bidimu nkama chitema ne makumi asambombo ne bibidi yeye wakafu byandi nungu mu verse wa makumi abidi matuko nye wa Yeled to kwamba tuya mu verse wa makumi abidi ne mwanda mutekete edibambene matukonso amoyo wa Metushela akadi bidimu nkama chitema ne makumi asambombo ne chitema yeye wakafa byandi netu sambuke netu yemu chapter wa chitema wa Genèse verse makumi abidi ne chitema uduambene matukonso Noa akadi bidimu nkama chitema ne makumi atanu yeye wakafu byandi nungu netu ye mu verse chapter wa dikumi ne umwe mu verse wa dikumi ne chitema uduambene fakelela Pelej leu yeye wakashala ne moyo bidimu nkama ibidi wakashala ne bidimu nkama ibidi ne chitem wakalela bana balume ne bana bakash netu ye mu chapter wa Genèse
makumi abiri n'enayi. Chapter makumi abiri n'enayi verse makumi abiri n'etaano ojuwambane. Wakamwambila kabidi ne tudi ne mashinde ne mamvo abu ne myaba ya kulala. Ebu toku tufukana verse u to chapter di kumini chitema verse makumi abiri n'enayi wala toku tufukana kuna chapter di kumini chitema verse makumi abiri n'enayi. Fashishe yepowa wakamachisha musodomu ne amola sufle ne kapya bya mujulu kuji yepowa. Verse makumi abiri n'etaano. Yeye wakabutula misoko ayi ne mpata yonso ne bantu bonso ba mu misoko ne bintu bya kadi bijondo mu buloba. Netu sambuke netu ye converse dikumne mwanda mutekete. Jibamba makumi abiri n'enayi jibamba ne. Abala fama wakadi ne bijumu makumi chitema ne chitema wakamu tengu labo. Wakadi bijumu makumi chitema abala fama wakadi ne bijumu makumi chitema ne chitema wakamu tengu labo. Nunko na kusukuimena kujimukanda wa Levi bantu bajimu okubala na nshipekala boba nkayabu kabidi mukanda wa Lewi makumi abiri ne isatu verse makumi asatu ne ibidi mu chapter makumi abiri n'etaano verse mwanda mukuru. Je vais essayer un peu de lire. Je dirais que notre lecture se trouve dans le trois livres, hein? Dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 5, verset 5, verset 8, verset 11, verset 14, verset 20, verset 27, verset 29. Puis Genèse chapitre 11, verset 19. Genèse 11, 24, 25 et Genèse 17, verset 1 et 24. Exode 38, 24, Lévitique 23, 32, Lévitique 25, 8. Parce que nous ne pouvons pas lire tous ces passages, je vais essayer un peu de lire un ou deux, trois passages pour comprendre là où nous allons avec notre lecture. Tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans, puis il mourut. Genèse 5, 8. Tous les jours de Seth firent de 912 ans, puis il mourut. Tous les jours d'Enoch firent de 905 ans, puis il mourut. Vous allez continuer comme ça. Notre souci était de faire comprendre les chiffres 9. En hébreu, qu'on appelle Tesha. C'est ça notre message porte sur le chiffre ou le nombre 9, Tesha. Conformément à la jeu ou au jeu de 6e, 9e jeu de la francophonie. Le Seigneur va nous conduire quand le moment viendra pour expliquer ce passage. Netu pakumane chikono nzambi natulombole bakumva meyi atokubala. Nungu tuanjukumva kabidi musambu utujibama nyibimpe tuakumwela na chikono tuchala kunyima bwalu tujinabu didi anzambi didi fa bwalu bwa mane ya kupita ku Congo ajuba bikila ne 9e jeu de la francophonie. Bwalu gayi toko angata di yipa bwalu bwa chitem bionsu bijamu chitem abala fa makashala bijumun kam chitem muntu kampande noko wakashala bijumun kam chitem nukfa bwalu bwa nomba chitem muntu jibasu kwa kuila
nunkumane imalo mukongo mikalane jinei ja chikondo muchine ja chitema cha matungo wonso aja kula mwakulu wa Falansi kibwala butu di basu kwa kula nunku tuanju kumvaye musambu udu ambene bana ba Kongo. Butu dinabu jotumba kulomba munzambi kwa jitala le dikala munda mwajitunga ja Kongo. Mwabena Kongo bonso bikale mubobo mwen. Bana ba Kongo tudi vanga na yi tudi fika muchintu chimwe. Mu province yetu yonso. Mu territoire yetu yonso buti nabo mbobikala chintu chimwe. Say
Eyo bana banzambi tokumva kubala kwa mvesi mishilishilangane ya mkanda wa nzambi. Ndimanyi bwane nakadi mana ku longolole di ya nzambi bilon de chele bulongolo di bwa ecclesia tibile calendrier liturgique kadi nakulekele bolbwa zambi okumbulu ile bolbu mwe buna kadi musone tui banyanga ne bana ba Congo fabwalu bwa maneye adi afuma kujika kwetu ku Congo. Je disais que j'avais déjà choisi un passage dans le calendrier liturgique, mais je changeais suite à la révélation du Seigneur sur le 9e jeu de la francophonie. Alors, je voulais partager ce que le Seigneur m'a révélé, que peut-être beaucoup de prédicateurs savent déjà, mais il a touché mon cœur pour que j'en parle, pour que les Congolais sachent que Dieu les aime, les Congolais et Congolaises en général. Nous savons très bien, il y a eu une grande lutte pour que le monde accepte, pour que les Jeux de la francophonie puissent se tenir en République démocratique du Congo. On a sous-estimé la République, voire même en sa personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, disant qu'au Congo, il ne peut y avoir une chose de bonne. Mais à la grande surprise de tout le monde, le Congo a montré à la face du monde que nous sommes aussi capables de faire quelque chose de bon. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager avec vous. J'ai lu beaucoup de passages qui parlent de 9, des chiffres 9, que nous appelons en hébreu Tesha. Donc le message d'aujourd'hui porte sur le chiffre 9, Tesha, 9, 900, comme nous venions de lire le passage. Bana banzambi tudi bamanyi bimpe bwase mane ya dimezeka ku Kongo lelu anya dimajika mene lelu waja almingu matunga makwabo kaka di masubane mane ya enzeka mu Kongo byonso abi kukeba mushindo akuluisha mukalengo wetu Felix ne batontolo diba kwabo bikala munka chamu kadi tangilayi mane ya kwenzeka bimpe bulobo bujima bwa kumona bwane mwana wa mwene Kongo tudi ne bukole tudi bietu na mushindu tuli mwakwenza ne kulama bantu badi mufuma kukwabo nyika dilumene wa bene Kongo tudi chala benyi batoka matunga bakwa kulabwa lwebu nungu jidye tujalelu jipabwalu bwa Tesha chitem tutokulu bwalu bwa chitem bwa chin bwa tutumonu bwane zambi udumusu bene Kongo ujumvile mwana wa mwene Kongo na kumona bwalu ebu bimwenega maneya amusangu wa chitem 9e jeu de la francophonie. Chitema chidi chikale chumvija bwalu bunene mumukando wa nzambi. Mane ya musangu wa chitema
kadi tulokutangi lamane ya musanwa chitema pa bena Congo bane ya kujua kumujilu jitunga ja kumujilu jitunga jibidi jitunga jisatu jitunga jinai jitunga jitano jitunga jisambombo jitunga ja mwanda mutekete jitunga ja mwanda mukulu ne jitunga ja chitema pa kuteka bu mushindu balondanga ne jitunga ja kwangata mwabo wa chitema jitunga ja Congo bikala mane ya musangu wa chitema wa bantu badiba matunga ja kula mfalansi mane ya musangu wa chitema Congo ulukwikala muntu wa chitema mu bulongolo jibu wa bantu badiba feta bimanyinu bya ngolo ani bya aljan bidiba bekila ne médaille. Je disais ceci, j'ai voulu partager ce message parce que le chiffre 9 symbolise la plénitude divine. Tchouidi Chanzambi. Et beaucoup de pays méprisaient la République démocratique du Congo, qu'elle n'était pas capable d'accueillir tous les pays francophones pour tenir ce jeu de la francophonie. À ma grande surprise, je voulais partager avec mes compatriotes, et surtout que c'est un 9e jeu de la francophonie. Selon le classement, la République démocratique a occupé encore 9e place. Donc, chiffre 9 qui symbolise la plénitude divine. C'est pourquoi le message que les gens doivent comprendre, le message, le thème, j'ai surnommé ce thème comme si. Félix Tshisekedi a récupéré la personnalité des Congolais. Félix Tshisekedi wakufinga jila bena Congo bumuntu bwabo. Félix a récupéré la personnalité des Congolais, leur personnalité qui était perdue il y a longtemps. Le nombre 9 est la marque de l'accomplissement final. Le nombre 9 est la marque de l'accomplissement final. Pourquoi ce chiffre 9? Parce que le Congo a obtenu 9e place au 9e jeu de la francophonie. Tesha en hébreu, 9e. Quelle est la symbolique du chiffre 9? Chimanyinu cha nomba chitema chidi chumvije chini. La symbolique du chiffre 9 montre la personnalité. Le nombre 9 est la marque de l'accomplissement final de l'universel. Il permet d'ouvrir les horizons et d'élever les consciences. Il est l'amour et le positif associé à une personnalité. Il est idéaliste et a le sens de l'absolu. Nomba chitema uju leja bumuntu bwa muntu. Nunkubikala bakupinga jila Congo bumuntu bwende. Uji mubwenze jibwane bumuntu ebupingane la personnalité bidimbwa mukalenga Félix Antoine Tshisekedi kibwaluka ina kwamba ni jidi yetu janzambi jitu jinadi jalelu jidi jamba bimpe tutumbisha muntu wanzambi fadi wenze bwalu bimpe. Félix Tshisekedi wakupinga jila bena Congo bumuntu bwabo. Félix a récupéré la personnalité des Congolais. Bumuntu bwakaji bena Congo bajimije munkachi mwa bidi mumbombo ni mbombo bidi mubito na shetono kumango 500 kabiyi bantu kabayi bamona bena Congo kabidi bantu bajini mushinga
twende munjila tukadini bundu bakujamba na meme njimwene Kongo kadi lelo mwana wa mwene Kongo yonso ujuwenda ntunku mwikala njisanga jako bigide bwana meme njimwene Kongo byonso ebi bidianu bwa mkalenge mwene kwabo mwana wa mule nkwasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbimpe twamba bulelele padi bobwalo bikala bantu kabena bamona bwane Nzambi ujuba bulwile malama kwabo ati kaba ibatangila nungumemina kwamba ni mwambi kapumbu bundi nabo mbwa kunzulula meso abana betu numona bwane mubikondo byonso chena manyi bwane bantu badi bamanyi malu ngumu atutubikile ni histoire bitu bikabienzi kamukongo musamu kwabo bwa 9e G anyimana ya musango wa chitema kwenza kamukongo anyi bikala bo musango wa kumujilu tangile bantu bakadini mpata bwana kabiena mokukumbana ni kuikala bantu badi mokushipangana kadi mo mukalenga waju tungo kuimana ni disu dikole bwa kuimanyina bantu bonso badibikala babulukile ditunga ja Kongo ni babulukile bena Kongo kuimana kuimba alo badibamba na mwene bwa bamba bikole kuimana na makasabdi kwa mane bwa mane ya adini cha kwense kamunda mwa Kongo kadi bwa bwanyi bunene bunji musonu nzulula ntame yenu mbwane numwana bwane Nzambi udumwikala wenzile bena Kongo malumimpe tumenyine pa bwalu bwa chitem dine eja musango wa chitem chidi chikale chuwidi cha bunzambi chuwidi eji chidi chileje bumuntu bwa muntu wa Nzambi mwina mwikala Felix Tshisekedi kwenze bwane malwa akumbane nunkubwa kupinga jela bumuntu bwetu bwalu bwa meso abuloba bujima akadima tangile mubuloba bwa Kongo bokumonene bijibi pitamunyi bako abu bakadi basone bichikala mene tuboya kadi Nzambi okwamba neto meme ndini muntu wanyu una kusungula muntu wakungela kayanda kende kwamba ni mukalenge angate ditunga George adi munda machanza chebe wewe ulombole nungu bwa lwebu dina ida musango wa chitema didienzeka muditunga ja Kongo kadi Kongo bena Kongo kabena bapeta mwabo mwanda mutegete kabena bapeta mwabo mwisatu kabena bapeta mwabo wa chitema ujuamba bwana muntu mujimija bu muntu mwandi ujubo pingana symbolique de la personnalité. Quelle est la symbolique du chiffre 9? Personnalité, le nombre est la marque de l'accomplissement final. Il permet d'ouvrir les horizons. Pindie use matungonso matumone. Bibi bionso bidi bionzo luke boalo pa juye mwa bonso bantu bonso banindi jinga jako mwa kidila kwa kidila Felix Antoine Tshisekedi mukalenga wetu. Nungu netu jigije muchikoso boalo bunene mbuto akadina boko ambu bwana bana ba mwene Kongo bavuluka ba manye boalo epo. Boato tukujikisha tujitwambene mumukando wa Nzambi bidibi umvije chingani. Les chiffres 9, que signifie le chiffre 9 dans la Bible? Le chiffre 9 symbolise la plénitude divine. Chuidi chabun Zambi, chikala munda mwajitunga ja Congo. Chuidi chabun Zambi, chikala munda mwamukalengu wetu Felix Tshisekedi, bwaluba ujuwenze malu onsu. Nekujufekesha kwa mchino. Ujuwenze malu onsu. Ne chuidi cha Nzambi munda mwanji bwimpe ne jinanga munanga bana babu. Munanga bana bend jitonga jidi ulombola mudibamba de mukalenga wa bantu ba mukalenga bubi kala bana ba mwene Kongo katentu tangala bolo bwane uju mukalenga mutumi boku Nzambi ne mishoni kampanda mboko pinga jila mwana wa bwene Kongo bu muntu bwende ndimpiana kabdi chikondo chiko bo Felix wakakula il a parlé que avant la fin de mon mandat je ferai de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Kumpalo kwa mandani ka imanji kushika meme nimpinga jile ani nengenze bwa Kongo ikala Allemagne wa Afrika. Bantu babu nka bakumva ji yadi mushindu uji Nzambi mwikala twetu bako abutoku jangata mushindu nkwabo kawibwana n'umukongo mwikala nzubu ya mi bandanga na bomujimu Alemanya ni mubena alamanash chuwidi cha Nzambi chuwula mukongo nkwamba bwase
bana ba Congo ba pete bu muntu bwende kadi nanga kufanana na Alemanya mbwa chini patu ni matunga a Europa batoka na shobu banju bwa bonso bujimunda mwa chanza cha bena Alemanya Alemanya yeye mukuluka lelo Europe yonso ujukuluka panshi nunku Tshisekedi wa kufanikisha bwana Congo ujumwikala mukachi mwa matunga a mu Afrika nungu bidibikele Congo angata majitu onso bwane matunga mu Afrika kala ne bukolo bwalu bwa padi Congo mwikala panshi matunga so Afrika ja nyonga kichimfanikisha cha kwamba bwane ningeza Congo ikala bwala manyi wa mu Afrika parce que dila Félix Antoine Tshisekedi bokupinga jela mwana wa mwene Congo bumuntu bwende personnalité une plénitude de Dieu munkachi mwetu nanga chuwidi cha bunzambi muwewe yepowa aklombole wende mutika sadia yepowa ne dichine dia yepowa mbantu bonso badi bakuluisha kabena manyi moko kwata kabena moko kufeta bwalba chintu munda mwa chanza ambika kwenu wapabulo badi manyi moko chinya nungu ji yeje kudi mwana wa mwene Congo nyipiana kabijilo alukono jibwachini bwanu manyi bwane Félix Tshisekedi okulangana vitamine ne wakuno finga jela bumuntu bwenu votre personnalité okuye kumukeba mwana mokulwa yi munkachi mwa mane ya musango wa chitem no mwana omwene Congo kupeta kabidi mwabu wa chitem nungu chitem chikala chuwidi cha bunzambi nkwamba ne personnalité bwimpa bwa bumuntu bujimu nomba wa chitem nwikala ndi sanga bwana nzambi udi mutusu nzambi udi musu mwana wa mwene Congo nzambi udi musu mukalenga wetu butu nabo kumulombela nzambi nikulombela masala yetu nikulombela mwana wa mwene Congo yonse bumo kutumila musambu bwana nzambi mutu nangu butu nabo bakulombela na nzambi mu province yetu mu territoire yetu toni bami nyampala butu nabo mbakunangana ne basungu dibo wetu ba député butu nabo bakwikala mu bobo mu bokumuna mushindo kwa kuila bantu balo bantu bakuno sungula bwana wenu kala bakwijiba diye dinu kwachi dinu sangishi mujini ya Kristo Yesu mkalengo wetu amen tulomba inzani twaske dile tatu mkalengo wetu bwalu bwa ujiku bwa ku tulama ne kutuisha malmi mpe auju tenzele mbikondo bionso twaske dile tatu bwa diye diebe tutulombele mkalengo wetu ni pamunzu mwende ni midimu yonsu di wenze umulombole umukwachishi umupeshe menji nilunga njipama kwabu adi inao bwa iya munu mukulombola bantu bebe tulombele bami nyampale tulombele kabidi basungu dibo bebe tutulombela masala ya jikwese tajalongana bokula majitunga dietu kula mabantu ni bintu byabo bakaje bamulu filen bana banshitu balombela nzambi na amya bionsu idi mkongo bantu badibikala babwelana butuku bokushipa bakwabo anyi batikaba basuba bakwabo bambidi yabo zambu wetu wewe kana mulemi wabo twaske dile tatu ulama bakaje bamulu filen bana banshini bantu banun itabuja ko dibena shidietu katata ku dio juma makunu lama bakunu lenduki ne wujuma kunu te kumpala ko butumbi bandi ndi sangdene na kanu ichilem kudi nzambi umwepele musungudi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bikonde bionso kumpala kwa bikonde bionso nikatata kana chendelele amen yepa wetu anulame anusangish yepa wetu anulame anusangish yepa wetu anulame anusangish Chenane